Boya Phineas bono botuketha tukari otukuboro rekire mubango yoro siasa na mubunge wa Bure mugambire ndikinone mukaririte wa bunge wa county ya Meru. Tukwe mwakenyi mwaya gavana wa Meru Kawira Mwangaza ukuma kiamene KUDA senator wa Meru Kathuri Murungi na murite ukuma kiamene KUDA tikuwa kaitheneme yawe no tongere bothuku buraina bwo akera Kathuri nerite Kawira bo kinyate kuwa no kaewa tigiti yo so gavana imokwemwe indi no mwankabete muchujo na barabangi bakethira bariki ameneke uba kwendete ko gavana bathimane kathali amana bu atongere ba UDA bwete kwena umbe kanibonene lietura Kawira itema ukune ya mwandiki munene wa bia mane o RPP na Kawira ni bindi bia we usetha ya withire Boniface Mongera aina ronoro naoni omenye ntirigara muno bigitwe gavana Kawira Mwangaza atatonyere kiamene kia UDA ntukwegoro imazine maletire gwita nyombe na UDA atere kirindi kibatere kwithirwa kimenya kuna mwanya tonya kiamene na gwikiro nkobia unyo temere ko kinyende Boniface Mongera inene senator kwa Ntemi bona Kathuri Murungi oroku abenda muno kona litora gavana Kawira Mwangaza rekirimo kuneja mwandikire muno byombe siasa jande kuru ne Kenya RPP runguro kema kia UDA kiama te gwita wekira karazi na nkobia ilazima kinyande enda muno withirwa utonyete kiri Office of the Registrar Political Parties kirecord chabona ne kweri ule membo UDA no ntuigiro nkobi yake kana SCAF the chairman wa party na secretary general TNAF ndenda mono oni no ndenda twitangu wetu UDA orande membo UDA kuma mwankazende na registrar na ijinde membo UDA kinyanga bana ndenda ethiro kirecord cha UDA ethiro mwana UDA kabisa ndamu na practically ali UDA ende teko byage no twinko byage ndrone kira nambi lakini wetakire konde cha registrar iteko reflect jabo botengani Murungi aritana mbere akaugethro ni uma gavana Kawira Mwangaza natonyere kiamene kia UDA ikumenyekane bobwega bojabo mukira na inyakari jabo mwigiro bothuku kira kiri oba muratonye nyomba ende me nyomba inaene na inyama watho ukathugania kiri automatic that nontu ogwikira nkobia ya UDA kawona automatic support ya dictatorship yumetegire kiama ute muntu gakandamizwa kuthithe support ye igwe ukairemeria wengwa wone ore waitanguye na leadership ya UDA so tega kwe muntu ko manara president ya Jera Kathuri ugo na kumanaro Kathuri etaweturagia maru no ntu turonere ngava na kuja UDA no igwe gakativate uchore bwaku na MCAs na MPs na twitwinde na Amiru bonde kwa njumura ije ndi sine member kwa makera ndi Meru na no twin kukweli founder members wa kama UDA so andira puta manto straight kile wananchi ateka abafumbashe akiri ya kubera kweli ndi na ticket daiji dache gwitanguwe nyato timbaro kudogania itibira tukarunga manambi daiche gwitanguwe so kwambira kwalira ticket ya UDA daiji 2022 2024 twina miaka ingi ithatu twithite kurene imakosa kiendelea kuthumbira kathari DS Murungi eshwakera gavana Kawira Mwangaza kinyoro intumwa ati kinyethro natonyere kiamene kia UDA utiro meja jare najo mono meja kumamorijo December nthiru monka thaici utiro jakathera urendi waziri Kindiki akeja senator no ndolite kiure 2 weeks ago tuye update ya gambale ule sniper ule titana mbero no tukwenda sniper tumenye ukweli nikenda mwana ule mbodhikwa so waziri akeja senate tariki 17 kuchokia review na kimwe kyabyo ni gutwira status ya sniper ule kali so wote mwanzo ya kurungama kagutwika kwe safety net weno no ntoba mwanzo raje titana lazima uchunguzi bunda bwendere so Kenya gwatwika kuja kiamene manto ja mathabu ja jaraja kuthitha ja thirikari nambi uti immunity weno no ntorindi kodi ubicine fulani ile obati gutegero na kiareria ikarikara motino ziraja gwatire munyo speaker ne bunge county Meru Mondali DS Murungi nerite akaliba county Meru mishema ndere bangi ukalika kimya ketu etete ya kwaranire na mwingi amona kuleta kamiti bunge Senate devolution intergovernmental relations ni tetito na mbere kamiti general ite Meru ya na governor ichoke meeting governor na deputy wawe no tukinya deputy kwe baroa deputy governor na ndikite baroa sia kuga na kwenda facilitation ya ofisi yawe swibarali kamiti ji chemane na governor na deputy
nechoka ecemani na Meru County Assembly tariki 10 na tariki 11 iturari twite wondi ucio inya ndagweta kwaria na wananchi public participation kuigwa kweli issues GMCs bari serikali senate ethira wananchi no bakuona no ntubugira mwaka ja 2022-2023 financial year wondi ciao ichiabaguriro na maendeleo ni gavana wa Meru barari bete ground bathikira wananchi na gita ntumwa ya kuboreria kanyene kawe na kanyene ka bunge seneta Murungi kwira family yawe wanawe mwene pole sana no ntubekari kariu ke reporter Ndoshero TV kuma ja kingine ngine kineke musho Nairobi mbita Boniface Mongera.